abrokyerefo yewuo Bawumia na Akuffo Addo omakunyo ese wo de campo fra abrokyere ekwa Ghana eyensem bebre abusua Adwenepahene e de ka fra abrokyere akodur Ghana na sabio Ghana na America no kokodur ye no enno ya na mekra efi Tema Habour na mekra free wonom no e ka ma body e episo na saska we Akuffo Addo moji saska we nyinan e na musaba abrokyere e babo se e wa kwase broni krom medical no ekwo no mebusa e duty price na kan ko duru ya no price na me clear free wono e twice say no mka kire me na Akuffo Addo woni Bawumia atai a wote Ghana a obo okro no mpo no mo adwene kuta mo no mo ya kronfo eso e atai Ghana no sema Ghana tie for am so fa Adwenepahene aka enkrata mu king kong aka fufuo ken aka be ma ye fa na yire nim enya fam aka mitu na omatiem Mr No Pressure udi me chia pressure be fawo na sa from Mr International Man ye kasa tiri ase no na ebi mo so kasa e de kira e omnamfo na sa from Mr Ayatinchira Twan International Man ba kopɛ abusua wo Akuffo Addo ene Bawumia ye kan wi ase sabio adwene kita nipa ye de dwene nipa ho pa de a sa nkofo wo mienu omo nka ho bi adentra me kasa Akuffo Addo e betena ase e betwa ye ntoro akese e ma sabi Ghana fo nyina agine tum Akuffo Addo awo sabio MPP fo a omo abrokyere a omo tua dues ai omo tua skao e de Akuffo Addo aban because of omo MPP fo na enne no the way omo esunu ano eden adentra me kasa abusua me ya Adwenepahene me sua me su nyina egu Akuffo Addo ene Bawumia tiri so because na me MPP ni party o na me MPP ni na Akuffo Addo ebetena so no a ode Bawumia na vice no o ma abrokyerefo eti ase se yen support no na support no wie no betena kodwa no so a na wo ya abrokyere ni na wo de car ba Ghana de a obehwe atete prices no so ebo no so e de ma abrokyerefo na abusua say na enim sa Akuffo Addo no revenge na wo ba because ne ehunu sa wo ye soro abofo ne ehunu so Akuffo Addo de obeje Ghana man na si wo say na enim sa Akuffo Addo de adwene kita no e adwenpone ai kai da wei Adwenepahene e na medical we e ko Ghana na medical kokoduru ye car no eno achie na yi car yo na oyobusa Adwenepahene adenta de car ne ko no wa musa e duty price abusua unu Adwenepahene do msitie me da me fifi mu pa asana car ne be ko no ye o agent e o Ghana aye send car ni picture any details bi bia de man no o ma actual price say car ready Adwenepahene ubeto yi ni e bia be 400 million tio be 400 million na me car no abusua etima pesa sika no akoto my Ghana mu a sabi car ni minim da car ni kwakoduro nte koduru ye na no na ko makle car na firo because Adwenepahene enche melande Ghana pine yes na wei na car ni kwakoduru ye no abusua 400 million nom kai no e say sika matua 670 million tio 670 million na taxes a Akuffo Addo say woni Bawumia eti Ghana mo gide na Ghana for timuni mana eti Ghana for na muti Ghana no munim Akuffo Addo ne Bawumia eji sa tax we nyina ena makawa no atum ena ti mu Bawumia mo sere kira no mu Akuffo Addo mo sere kira no we ena say John Dramani Mahama mpo wo bre no ye campaign no we die John Dramani Mahama yesna da ai na duro ho because taxes we pass e die Akuffo Addo ne Bawumia adwenpone na go mutirim say obi e wo yi Akuffo Addo tirim kura no Akuffo Addo e the tax atoso nipa na wo yi ne ti no tax da ho ba be Akuffo Addo ma ekoto eye omo panties nyina no omo ashopo tax da so e ma Ghana fo say Ghana fo ntua sa tax no tax e da so say ekwan a sabio ye de ka afa so a ekwan ne enye accident akese esisi nyina no taxes Akuffo Addo ade atototo ekwan no so na busua portos bia ho e wo tax sa o ti abrokyere na so de MPP ani achi a suanyansa me ka kiro sa o ti abrokyere so de MPP achi a na be ka jem sa o man ne ya fa ka akọ Ghana ne se me ka akọ no ne yanhwe obema wo ye tie ne ye pa sa o ti abrokyere na wo from ya MPP ni a fa ka anasepo ne ma free abrokyere ko Ghana na kodu eye Habour ho na wuyi sabi nioma no a
wobɛhu sɛ Akuffo Addo ne Bawumia ɔmo yɛ nipa a ɛsɛ di ɔmo akyi ɔmo yɛ nipa ɛsɛ support ɔmo kaa wei esi wei metɔ ne sɛ wɔ Abrokyire metɔ kaa wei 4,500 euros o tie o kaa wei 4,500 euros na metɔ yɛ bahwe scam koko yiyɛ sika me de kɔ yɛ am koko yiyɛ no almost 8,000 euros matɔ kaa no 4,500 mikotua dɔmo price ɛwɔ Ghana Habour kɛkɛ deɛ na mo de sika ne yɛ saa sika wei a Akuffo Addo one Bawumia ɛgye no saa sika wei mo de wei nyinaa hɔ ɛba Abrokyire ɛbɛbɔ bosia ɛbɛka kyerɛ aborɔfo no sɛ ɔman Ghana ehia akɔdale yɛ ɔman Ghana yini sika but Akuffo Addo he medonyame sɛ wa saa this year wobɛkɔ akɔtɔ aba ma Akuffo Addo ne Bawumia no medonyame nyansa fɛ nyansa woni bi because Akuffo Addo de te hɔ no hwɛ ka we kɔ yɛ sɛbi mɛntɛmɛ nye sika anko yi a ɛsɛn hunu ɛne nsɛn fo kɔm ka kyɛ me ne sɛ ɔma me date sɛ mɛntɛmɛ ankla car no ɛmfiri hɔ a ɔmo de car no ɛbɛkɔ ɛyɛ option akɔtɔn car no fofofo ɛna mbu sɛ ɔmo sɛ saa car no amokɔtɔn no saa fofofo no baabi a mtɔn car no ɛde ba no wunim car mbɔyɛ ɔmo sɛ ndɛ mfa ɔmo ho because ɔmo de ɔmo dwena ɔman Ghana ho na mo sɛ eti wunu sɛ beginning no kra no ma mama wunu sɛ yɛ me de ya me de tɛ na me yi car no wie yɛ no a me kyerɛ ɔmo sɛ ɛyɛ Adwenepahene de an afei na obi fa akyire awɔtɔ Adwenepahene we de hu sɛ yɛ wana mo sɛ abofunu munim sɛ me mbaba sɛbio mbɛ kokwasa me ɔman bapa nti obi a me ɔman bapa de me mfa car ma ɛmɛka nkyerɛ sɛ yɛ me de ya na wɔhunu sɛ ba bɛka no kore ɛwɔ ɛyɛ Habour ho nti no sɛbio uba yɛ bibia afa ho da bi ya pese mu triti obi a pepepe so obi MPP ni o obi NDC ni o gen triti mu nyina pe because sabi Ghana mine da hono eye nyina dia na sidan se COVID-19 atwam Akuffo Addo te Ghana eje COVID tax Akuffo Addo say ma yemfa eye tax old ema Ghana so Akuffo Addo eje ho tax Akuffo Addo eje ahyawofo nyina tax se wo de keko Ghana ahyawo tax ni gu so na Akuffo Addo wo nipa ba ya Akuffo Addo oyi adwempone wo tirim kroppo da bi hu nipa wo wi asa adwempone on tirim da na ti wo Akuffo Addo saa Abrokyirefo na obadaada omo na omo ye MPP fo no a omo sabio omo twetwa deals adema wo no obi de ka ba Ghana Akuffo Addo adwene kitamo na munim sabio Adwenepahene efaka ema Ghana enti no mo yie nipa ena obi wo a osuro so obekamba me makatem so afiwe enwoma me beye ene nsema ye bepie afiwe no ebegye mu nsem ma obi a mo no musuo enkoto aba Akuffo Addo sa Habour ye wo hoi don dramani mahama animonyamfo bema ehunu se sabio abanya na otiso first ema ekahwetwere die ebeda ho na mahama handle eye Habour no eye se da bio Habour we da hoi ese yetimi de ya ade a ade ne beboa abenefit Ghana man no se ebe ya da atibi Ghana obi wa Abrokyire no de ka ba price so bete ambi fo hu ye na na twen kuju twa kese na mahama de aton Habour no mahama de Habour na koma kansen ede ensem huru sa Akuffo Addo ba ye wo ko ba bia na wo ka ba ko edi akire extra akonya ba ko pa betra so esisa aka anim Akuffo Addo waye nipa abro ankasa wadi abro na wo Bawumia yi etu wo mfale ade Bawumia saa sika ya matue egumutiri so because saa sika mu na mu die o etira me say ye ene ehwemo ye ne ehwemo no ye te Abrokyire bre na mbada ye samu ya MPP fo ye support mo na mmatira so na momoaye mo baaye no modi abro maboye abra yesu Akuffo Addo manumi ho da me kasampo ebo udi se oye nipa apa sa wadwempone na kita wo Akuffo Addo nti wey na ade sabio wo de bada Akuffo Addo wo de ka akọ Ghana wutuaka wo de ka akọ Ghana wutuaka o but ye na sabio ye to abapa edema o ye na ye tetweska de support wo ama baja mampanyi no o wonne enoma odi edi Ghana fo ka we ya da we nti ka we me turn 4,500 no I'm going almost 8,000 check we
Kufuado, why? Bawumia, it's when I sent to my way. And I don't know what to say. Hey, nothing we are saying, pa, way at the boomai. She cast go Abrokyirɛ. Ah, cast what when you be a nebo F4. Kabato da call my Ghana. As Ghana ko be a enjoy life. Adwenepahene kuta Kufuado ene Bawumia ntino. Almost say car no do Ghana. Ese car no ultra double price. Nkwasia taxes. Pa Kufuado ne Bawumia. Say you nyina mo ba bonten. Wan fa car nko Ghana unhu no. Say sa tax no mo jeje de ba ko me nu pe o. E no ma na also. Me donyame. Say tax pa Kufuado ne Bawumia page no. Ghana card nko ye. Say mo nim ade a chire enu to mo ye sa Ghana card no. Because mo nim Ghana card no. Sabi wo bi ebe yi card pono ni Ghana card antunu. Ghana card so be yi a. Ese nipa ni nya Ghana card. Se woni bia nipa wo gira wa na mu no. Ese owo Ghana card. Na wo no wo ya transaction fa no so. Na wo no di ni din mu class as kan nyina de ekugu o account mu. Se na be ya obo hunu nipa dodo a de ka ba afi wei. Nipa dodo be yi ka afi wei. Nipa dodo a ejiska from wo. Ya boa no na Kufuado e de ama ne ma no. Omo aye yese chabam. Na me ka mo hwe wo Kufuado ne Bawumia. Me ka mo hwe sabi Ghana fo esu egumu so no. Ena na mu hu no badaachi mu be hu no. Abusua John Dramani Mahama de we number 1 oba tie video no na famu aba na duru abato na na opese Ghana obi di na onya bi di Ghana eman emu ha ye de a yanto aba no ema John Dramani Mahama because Tema na Mahama te so no na o de ka ko Ghana na ne bonya di say yo mo amuta e konte na ko Ghana kra na mkasa obi bo bibidi na me na ade mo amuta e konte na ko Ghana no e na mugu so e di MBB achi me da me ka hwe nkyira mo mugu so o se de bia mo boka na no mai bi fra na Adwenepahene me di container free Germany na ko du Ghana ma boka 30,000 euros na me se unya hu hwe mai no so no tata Kufuado pe abai oba no dinachi no okwa ha no ofa na mso yo wudi ugusu de Kufuado echo Adwenepahene ma pa aba a membership card criɛs afere o mu renew na anu ye yo MPP for mu renew Germany ya mine se da bi da menya de makotu se o se renew ko so atua 60 euro 60 euro na ese o san de ese atua mine se da bi nya do be ye sa Adwenepahene we kuta MPP for Kufuado no Bawumia na Bawumia we nyina wo mfele wo se be pese yes anto aba ma wo ene aba no wangasa aba wi ne funya abusa mdu besia me bu full off peace out it's papa me dia bremo pass mu nsidan kama mami amudi mo sidan fun we esi ho no ma mabubu dan we man you cement papa cement fun na mudi see me dan e ma me na mabubu ni na se me si ni foforo kra me say sa baby me kire mo no ai Mr. Cement na make na se mudi yo because man to sa jeta cement na and cement bia no Ghana e papa Mr. Munju sa jeta cement no because I know any cement me medi ho dance here na won mu sisi da edan so bu ni na gu so wan to jeta cement wo da no si ache kwa 5 years we bu agu ase ni nyina be say antimati untu da monko jeta wo why so na monko cement ni binto why okay me da say akwa we me say cement fo pa no ko to di si edan no jeta na say ye yusu e no na wo so Ghana fo adi mawu they say woman boka 2 times so cement papa ben na menya metimi dia de esi dan you are the Akuffo dan so mabubu bi wo ha gu na make is that man for dan pay bubu no sister boko there na me adumo bra me se maye hye odan me cement o entu wo kan mo ye bu omu dan gu no ho bi sister dan fon pra man photo 20 fon erisi dan man fon no me cement atom pa che onim bia na ese ebu man fon dan gu me dan no awu na wo dan nesi ano me twa me kan omo yi cement fon na di si dan na mabubu men ha ho detachment untie detachment ore Ibrahim cement na ba na man fon pugu so no they said the whole Africa enya Ghana nko the whole Africa so what Abrokyirɛ now down person with cement attachment sister
Oh, The tax one can make a food amount. To be so, when I come to talk. And me too. And then to me, now, qua, what a D Adwenepahene. Ah, Uba Adwenepahene TV and a Becky TV. When you discount, I will get attachment. Mr. Sister, true because it's here. Bra, Sister, and you that's the person who come for just where they're nasty, you're nasty because at the part in a ton. At the papa in a ton, so that attachment is the number one. Timpacho Trumika. Now come my refugee in Adwenepahene. What you say? Cyber. Into Ibrahim, I must went in the sister. Hey, it's the best. Mama. We cook room about. Number talk where do him. You offer be a Muslim sending his cow Ghana. Ah, Mama, I saw offense and this can request a cook room. Now my any day. It's not fair Sunday. I come back to make I know to tap onka. Dear. Tap send. No, no, so I Apo Abba, Obia Dano to go to Fonso. Now what they register this and this coffee. I enter the shade. Hey, sir. Now what you could trace extra. Man, Miss Row, make a tap send amount. So you should iPhone and also over time. No App Store. No download the Go phone so. Android phone so. No Google Play. No download the Go phone so. Miss Row. And I will send this also Miss Row or first transaction. Why so we have promo code? Once about Adwenepahene. Adwenepahene at the boom. Yes, in Timpacho. Uboguma, who Europe or 5 euros free. Ah, before the same party for. Some can put tap send at amount. Oh, America to send Canada, dear. Hey, ma'am, $10. To Miss Now, man, how about one for say, and quite want to be a so pay. Pacho, who piano no echo. Some come up wanting them. Download this year at Nafi and Pacho, not relaxing. No one's pick up on it. Me quite wanting. Mammy, now, dear, I am the company say, first one almost a credit card and come on. And that dear tap Paul Armante was a become for a way mobile. Was it who shoot no more bank card, which means register SMS coffee. As them there, I tell you, yated to tap a bar, I'm a here for, say, send this can call Ghana. Now, wait, no so a dear mamma. Miss Row, make a farmer. Also, when you are Hey, may know about the power and gentleman to Miss Row promo code the Bogum and Woodiam. I know 5 euros. Free. I know more Canada, soon US is almost $10. Oh, say all day. I am a daddy for the only seven. I ain't a tap here, come on. Hey, tap send Abusia, red to Mohene. Auntie is in from you. Hello, Auntie is more happy open. And the TV unit no. Na few painting no swear. Hey, and the company near come and ask for enterprise now. And who pictures was a name? Okay, my mission. Hey, wow. I didn't ever say. I could me feel look at come and ask for enterprise. Hey, wait a minute, could do 1,000 sister. And Mr. Dear, Neda was that's an ask for enterprise. I don't go in if you painting it be other man. Hey, until this in made shit out. Where the woman ask for enterprise. Why you fear they come apart? No come sister. Bra, what drew Hanum? Okay, and show bedroom how. Or maybe a POP no. I must send you pictures. Yeah, and time for pictures in the better than them poor cop pet them. Sa, I have a Mr. Fabrem, yan and tem, too many kawaii, and I made a mature me in a hair chair or why. Hey, sister. Yeah, me come to POP in the way. Ah, sister, so to. Mr. Punk Cop and that's what enterprise, sister. Me some POP in the party. Sister, T, what the POP in the share and a POP and on my TV set no so. TV set no so. Now kitchen no so. Sister. Hey, no my if you want to be and that's what enterprise. Usifi na person me POP ma wa and that's what enterprise you POP amount. Almost a TV unit account. Almost a to your house na. And that's what besan your kitchen amount. And that's boy assign I do windows assign she wo dan glass na window no come ya sister. What to type open. Normal estimate na. Omo to 70%. Yeah, so sika nya we dey omo number wa he. Omo number ne good screen so etwa gu no. Omo number ne gu so etwa gu ntime sra and that's what enterprise. And once obechira omo say Adwenepahene TV na say be. POPs di omo your POPs number 1. POP looking con na ni ade de wo. And that's what enterprise or charge you ria or no one ko fa na nyoma efiri baby Abrokyirɛ e de ba Ghana. Wow. Na almost no for na PO. I mean POPs we. Na sister, Mr. Wo dan na wo si no. Mr. Onye mistake fa come and ask for enterprise. Baby be for sure mo sana ko da. Kitchen, TV set, BBA. Wow, POPs, large system ni BBA. O me san ato for glass bia ma.
na Windows be efe sister Anasbo enterprise there Mr. Omo ye King Kong dream ka na me ba be ka kire no Mr. Mama ye nam de be na ye na kona ko from the wo kwa Tema ref Adwenepahene Bekiti benya discount kama oh Anasbo enterprise Omo ye King Kong sister na ko be pay me say bra ka me ba wo Ade. asema ato me me say mabusuafo afre me enu ya ka kire me say me dan na me boss 1 month ago no enyunugu awu da na wusi ne Ghana no me say enyunu my say one for company papa company be na ko for sister Ade wanted Destiny Roofing and Steel Trusses anchor Omo ye hefa Destiny Roofing and Steel Trusses omo Ghana sister e ban down so border number 1 and omo sign e border so 30 years warranty 30 years na we can unique Destiny Roofing and Steel Trusses the common esa ko pass aboss ama wo ena tie omo be border anu so a omo ba free estimate ena omo dan so omo boss e ma wo say kimu a omo yusu nade sister ena omo say yusu nua enua na omo sa shen aduro man say pika empro enkan po roma empro nya hwe na wo tia brochire ena wo kofa carpenter ni bi o hye enkwanche ko border so wa bra Destiny Roofing and Steel Trusses ewo sister mesrew uduru akra say pe ukọ eye kan se pokriase amamole Canada Junction akra pokriase ya amamole Canada Junction uduru wa wo so pe Destiny Roofing and Steel Trusses sister o matuka akoye free estimate da man obi atia brochire ena kofa carpenter ni o hye sister mesrew me kanfo da man nti we den ha honkra ewo so aboka enya hwe ba Destiny ebeje wonkwa Destiny ebema obi biato ukwa wo se opese obuge estimator wo beto nti dine Adwenepahene TV na se Beki TV ubo se di we kire mo sister o mato mo ase ahwo kama na obi a wo tia buru kire aboka asida na won ko for Destiny Roofing and Steel Trusses more da so sister me kan for da ma ha okra yes number omo number e na go screen so no omo email address na go screen so e twa gu no so atese omo board da so ama 30 years warranty 30 years bi wo na we na nti wo ha mo sa sister Mr. on board da so ma wa on e che kula one to fire more than krompo na oda obeda e no mo da so mbo so a enso to enye teta o on board da so ma da bi on board da so omo be so wa Abrokyirɛ Destiny na tidin omo be so wa Abrokyirɛ on board da so wo de ma fu enye teta ti makanfo da ma on to we de mesrew wo beti mo ankasa akonnect straight abusuafo bi ani for one na bi ani sa pepe nti mekanfo ai de da ma to we pa de for mo number no so na ese etwagu no email address na ese etwagu no nti sister abusua Destiny Roofing Sheet and Trusses omo ba ma Ghana for Adwenepahene otwa supire kwabrafo wa ye kwa bibrim han bafo otwa burumu wodi putupuriye buraburu ma mansan wo fufuo